Ce n'est pas lui-même le chef. Muta muntu yenge kiaku ngeta muta muntu soyons bilingue parce que alaka kankangu kutulanda c'est vraiment banka kabazei ki Congo ko lingala français en tout cas soyons bilingue mfuma me présence akuku nkidi songele evo kimfuka kiaki ya unu kiaki kutaka no yayi nkidi songele mulum kia unu kiaki bon mulum kiaki kena lumu mfuma kilongo ye mfumu za mayala batukoki disi beto bapo bo wena mfumu boka wena mfumu ko zolo priza kwaku biza wadimba mabana bova landila nungu zechibuta mudibuni landila makani manaka swama mazolele ko tsangola ngani mudibuni mudiojo binda mane zibula matumeto beto babo badimba momo mana kuvova mfumu kidivo tozaya kitu navanga kuntwala Maintenant, alors mfuma mais qui est mfuma ngilongo azana ne expliquer parce que bato belé bazo comprendre était mfuma ngilongo abengisi batu qui est mfuma ngilongo mfuma kilongo cha Kongo son nom c'est Mbuja Mankweno mfuma kilongo iyandi wena charge di bundu donc les chefs religieux ya BDK bundu ya makubia ya Kongo Congo central ou le monde entier iyandi Mbuja Mankweno OK ibila yoga bagidi mbebe boki disabayandi wobe tumwana lonya Kongo bonso mvumbi biza muwa makaya banakana vaikisa bambaza kimpese babo donc date c'est les 14 avril non le dimanche le 14 avril. Alors pour vous analyser vraiment initiative wana et ça vraiment positif ou comment? Tout à fait, initiative wana est positif parce que c'est lui, il est le seul kaka ya niveau vokangenako imfumwa kilongo una salakisalo donc initiative oye azui eza mutu ya